Ngai thatu hai chibaile Hmar ni som ni pahni ni lai ni sang ni som ni Chanchinthar team tu Olivia F Tusing Amasan chanchin langsar zul hai Community transmission laka inveng na dinga District Hospital Churachandpuran thoka in shrit tirna Rims Imphal OPD kar khatsung khar shiding Miss Hmar Chaudhary bel thei lo dinga thusuk simkhum Tu hin chanchin kim changlemin Dr. Vanlal Kungi Medical Superintendent District Hospital Churachandpurin Hmar ni som ni pakhata thusuk asima chun hing ang hinazik Churachandpur district a hin ramdanga in thoka hungkir mi sanga zathum somnga pali zet hailaya mi zale somruk paruk chung hai chu COVID-19 positive anni hnunga voikhat test na a negative anni leya home quarantine dinga tirsuk anlo ni talele District Hospital Churachandpur Task Force in Hmar ni som ninia meeting aneina anrel le in zombokin community transmission laka inveng na dingin ngien na le in shrit tirna hing ang hin simani isolation ward le flu clinic chu team pakhat chawin enkolati meet welcome quarantine center le home quarantine center a hai changin flu clinic a in ending hai chu casualty department a fe loading le OPD ticket counter a ngira hospital muna numna lai laya in vak loading Damna dang hai himna dingin flu clinic annole isolation ward a hungma in hing number 60099 annole 60099 hai hi kol masak dingani Hospital Sakting Gate East Gate anthok lutin flu clinic ting panel dingani Hospital a thodan pa nga yin geta kut sop le mai hop na in book ngei dingani Nungak Rosie Laldit Zul Hmar Pu Vanlal Shrit tu learn now mitlum tak tu ta saikot khua cheng mek chu CBSE Polsom Pahni exam atho that lein ICI Secretariat how tu hain lompuina cheng sanga anpek Nungak Rosie Laldit Zul hi tukum Central Board of Secondary Education noya Polsom Pahni Art stream Magza somku pahni point parit 92.8% zet amwa subject pathum hing English history le political science a high star mark le economics a letter mark mubokani ama hi matong mang highlight tukum CBSE noya polsom pahni tho thata ka shritani ICI Secretariat how to hain Nungak Rosie Laldit Zul hi acheng na ina lompuina hunser anwa mangpuya Reverend BL Sandam Secretary Finance in Nungak Rosie Laldit Zul ta dingin atong chaya Reverend Dr. JL in Secretariat mingin lompuina thilpek hi anhlan Nungak Laldit Zul hi nutai male tumru ta kelana wancheng phai tamenglonga school akai chana in thok pol som pahni chana anpola pakhatna topar ngat ani hlakani Kendriya Vidyalaya in thoka polsom pahni hi zawani Nungak Rosie Laldit Zul hlotling na hi Hmar Chanchinthar chun eilom puitak zet ei thulak na sinleng news in ashildanin Tlangwal David Jimson gangte chun JSS Academy of Higher Education and Research Mysore Karnataka anthok first class in Doctor of Pharmacy chu alozo fel derta Tlangwal Jimson hi pu munsang le pi flori gangte hai naw pahni laya upalemania tu hin an sungin mulhoi half longa an khosamek lotling na changtu Tlangwal Jimson hi eilom puitak zet Regional Institute of Medical Sciences Imphal Medical Superintendent Professor CH Arun Kumar Singhin Hmar ni som ni sang ni som nia thuan sudanin Rimsa nitina damno pa nga in enna outpatient department chu karkhat sung khar shi dingin thusu kasim Hmar ni som ni khan Rimsa respiratory medicine na thoktu hai pakhat chu covid shipui akai ti musu kania ama hi respiratory OPD ECG room plastic surgery department le OPD block haya sin alo thokul nia shit ani lein
Rims OPD block chu karkhat sung bek khar mak mo anita ti in thusuk chun ashila ami ruk chu emergency chu hong ninga ti in ashil bok hiba kahin doctor nurse le medical staff hitaka thok hai po covid shipuyan kai le kai no en fi vong ningan ti in thusuk chun ashil sabok Board of Secondary Education Assam min thamur ni som ni pakhata thuan sudung zuin sang ni som ni pakhata HSLC exam candidate hai chu regular student chau phal ani ding lein HSLC exam sang ni som nia fail sang ni som ni pakhata exam thanok num hai chun mani school bok readmission an thonga yati readmission tho huna shrit ding tul hai School high in fail candidate high to HSLC sang ni som ni exam an pek na school senga readmission an lo thong ei ding ani hing readmitted student high hin tu ta course new course hin admission an lak ding ani HSLC sang ni som ni pakhat exam hin old course tanoni readmitted student high to unregistration pa ngai boka admit phal ninganti Candidate readmission tho hai chu school high in anin chuk sung practical an tho theina ding ngai tu puyanta unpractical mark an nole internal assessment chu atulang pein an thon ding ani school headmaster headmistress principal high in class an attendance le lekha tinga an mason dan ngai venzingin an mamo izirin remedial class 10 khom an simpek ding ani Readmission hi school hong ania in thok thakhat sung zo fel vong ding ti hai ani Thamur July nili sang ni somnia YouTube le Facebook a Nagaland le Naga Hai Dew so le musit taka video theater tu Miss Hmar Chanchinthar chunga cybercrime PS case number 082020 US 153A 505 point pakhat le pahni na hnui IPCRW 3R3S SCST POA Act noya case sim khum ani angin man anita Chief Judicial Magistrate Kohima chun bail thailo non bailable dinga man thaina warrant an sule inzomin Nagaland Police hon khatchu Deputy SP rank officer in Roina noya July ni som panga sang ni som ni khan ansuk doka mandinga thu in sukhum Miss Hmar Chanchinthar chu acheng na mun Osiwara Mumbai July ni som pasari sang ni som ni khan Mumbai local police hai thangpuina man ani Tarik ni som parit sang ni som ni khan Mumbai court chun transit remand nilisung theiding in phalna peka hizawahin Nagaland police hai chun Delhi sirmalamin Miss Hmar chu Imphal vunglut puin July ni som ni sang ni som ni zandar som pakhat vel khan Nagaland dam takin tlungpuyani Nagaland tlungpuyani hin State Health and Family Welfare in COVID-19 guidelines le protocols allowin dung hai chu paltlang photata hizawahin dan ang takin achung thu hi relni nga ti nei thulak na chunashil hile inzom hin Miss Hmar ping nanu Anjali Chaudhary chun video simin anawnu suksul na chu shathima ngaidam na insang takpedingin Nagaland mipui hai chu angyen molmolani Manipur COVID-19 ngirmun zani zandar sari chana positive case musuk tapo sang ni sompanga active case zaruk som thum pakhat damfel tapo sangkhat zathum somrit pali recovery rate 68.68% Ole khang hai po kha tu ta Hmar Chanchinthar ei pung thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoiro